nećemo kvariti. I za Boga. Dobro. Nikola Tesla, nemojte zaboraviti, Nikola Tesla. 6. Nema više radnog, nema, ima što Nemojte zaboraviti Nikola Tesla. Mislim, Nikola Tesla nije za odbaciti. Nije. Onda je bilo šteta. Dobro, da se nastavno dođe. Znači, dođe ali može se upotrijebiti u druge svrhe. Znači, ne mora samo za tomografiju, može ukapčati vele, ne znam, u medicini, bilo čemu gdje je potrebno na neku On ne tipka sam. Ne tipka sam, znači mora uči sam. Bravo. Mislim se da Elektronac ima poseban sklop ovo. znam. To ima posebno, ali ovo je baš, znači kako operator kuca, kako Brzinu ima. jer se elektronac je bio što bi mnogo brzine nagesti, pa bi onda moglo treba njemu. Dobro, to je broj 20. Jedan. To je taktika. On se iza znači to je sitnju papira, ukidanje se može izvršiti ovako, znači daje zvuk na kraju svakoga govora, onda uključenje, čuje se u slučaju kao slabo sad. Znači, glas se može snimiti, audio čip, a ovo je procesor API, zatim tu je telegrafija, samo ovo je telegrafiju. Isto kuca telegrafiju, odmah otvora radio uređaj, može se i za nešto drugo iskoristiti, znači jer priključuje se bilo što audio ili digitalno? Digitalno snima. Audio je posebno, znači audio glas posebno, a telegrafija je digitalno. Navodno što ja moram. Šta se kao fotošopira nekako? Aha, rekao da.
sa ugrađenim GPS-om, raznim senzorima za jačinu sunca, temperatura, može se još dodati dosta stvari, nisam dodao uvijek za kišu, određene stvari, snijeg, količina, obavljenost, predajnik je ugrađen na liniju, znači predajnik šalje odmah direktno, može se naći bez fira u internetu vidjeti na stranici, na karti, odmah znači podaci, šalje i podzemni znak isključivo, građeno je na Arduino platformi. Sad ne možemo vidjeti kako radi. Sad ne možemo, da ne može GPS uhvatiti ovoga, nemamo s čim primiti signal. To je ovo, znači tu. Ovo je na Raspberry Pi rađeno, znači na platformi Raspberry Pi, jedan mali predajnik od 10 mW, radi u VSPR modu sa 10 mW svega izlaza. Najdalja veza koju sam ostvario je 6000 i nešto kilometara sa komadom žice. Ovo gore su filteri za 3 frekvencije, ali znači može i bez toga, znači da jedan samo pin žica i to je jedan mali predajnik. Da, koliko je frekvencija mine na 10 nekakve? 7, 10 i 14 za 3 frekvencije. 10 mW može to da, 10 mW, digitalni način stvarja, znači ne glas, ni digitalni način. Normalne su veze 305 km, 352, 77, to bez problema, ali najdalja je bila preko 6000 sati. Nažalost, ovoga to ne može ostvariti, samo znači digitalno način. Postoje jedan posebni protokol koji se provede. Izolirani relejni modul, to je ovo. Znači svaki relej se posebno uključi, ako se stave veća snaga, ovo je nekako 10 i nekakvi 10 ampera, 15 W.